Kajing kawai Eucharis kadai kajing knya. Haga Eucharis ukres upen menta hangi ya kajing knya kabawla terua tang shisen ha Golgotha. Da kabadon haga Eucharis kumukan rad ubalami ipat upen pau i kajing sya stom jungu kabaman lakamas kadai kajing pen menta. Kumba ka liturgi kalapen kan mau yangi haga jing pen bana jingej haden kajing pen kella. Ngipen benai ke jing yap jung me terai. Ngipen benai ke jing mi pat jung me. Haga jo ke por, haba ke Eucharis ke pen mentai ke baladep jia, ke kring ro yangi sya ke lawai, haga bau kures on sawan biang sashi sen, haga bakut ke por. Kane ke penlong ya ke sakramen jong ke Eucharis, ban pendap ya ke jing yai lenti jungi, da ke jing kermen. Jesus.